Kalau cái bố bùn mà thì cái gọi là cái gì tôi bao à phải giờ khá lô đô bò rồi nhưng mà ta đưa này lên lô bò lô đi đang cho nó chảo đi lên này nào khá này là lên này nào còn hắn ăn lấy cỏ đây nó đó bố tụi mua tôi cỏ đây cái đó nia đi bực là cứ khao cái đó bực là cứ khao dưới lên phong mà bực là khó bù nào mà okay let's go okayนี่เราปกติเล่นอะไรปะจะดูกลุ่มตัวเล่นเนาะที่พวกเราดูคลิปไปนี่นะที่เสร็จเลยมาดูหมดนี่เนาะมาเขาก็ยาได้ว่ามูลาก็ได้หอมนี่เกล้าตาบดาปกติเนี่ยพวกเราเฉลี่ยชุยานเล่นเนาะโอเค let's go นี่ว่าจะดูเคลียร์นี่เนาะมาดูพาร์ตี้กราเนาะพาร์ตี้กราgilaพาร์ตี้กราเนาะนี่จะดูพานนี่เนาะโอ้ใช่ไหมมัวเล่นเนาะ gila ya เล่นราคาไม่ได้เดี๋ยวนี้วะอาจจะเล่นหรอเดียวว่าเราเล่นมาขาดนี่เล่นเนาะ bobo ni เล่นเนาะนี่เดียวพันนี่เนาะ lo bolo ajaที่เลวนี่ดีแล้ว โอ้ใช่ไหม Ủa là nô đi chịu แต่ก็ดู จะอะไรตัวนี้ สักกิโลอ่ะเนาะลากลงเนาะกลัวดูหยาแล้วก็เดินเลยว่ากลางนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเลยอัพโหลดเขาเจียววางก็เลยมาแล้วว่ากลัวพันนี่บอกกี้เนาะเลยว่ากลัวมากขับรถเนาะนี่ let's go เดี๋ยวไปดูบุกกิโลเนาะโอเคนี่เดี๋ยวดูเลย kalau cái bố bùn mà thì cái gọi là cái tụi mình tụi cọp của nó cái này nó tình nhai héo khó xe phán này nó héo quạt là nó nè quaเลยchữ phán này nó quaเลยchữ phán này họ có như lê vô ba mò họ có bán này được đưa nó quaเลย tôi bao à phải giờ khá lô đô bò rồi nhưng mà ta đưa này lên lô bò đi đang cho nó chảo đi lên này nào khá này là lên này nào hết tất cả mò ba hết đây tấm ta là bò à nó tên này đưa ra mua đi nào tôi đâu mua hey motherfather mua cho lên nào bò phá xuống lên này biết nó tôi đưa này đi ủa này nào tôi đưa này vậy giờ lên bố phật tôi lên sao là đôi ra không vậy nó đôi này đừng quay à bây mà bữa nào bữa có bữa lỡ bữa vụ này rất to bữa đây si phạt đuôi mà si phạt đuôi lên lu này to bữa mà pakai phải nhá thì có bữa si